Nistgħu nagħmlu negozju meta trid. Dan kien wieħed mill-messaġġi li bagħat Johan Buttigieg, ex-chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar, issa kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu lil sit il-kumpanija 17 Black Jorgen Fenech. Messaġġi fuq WhatsApp li jmorru lura l-Marzu 2019 meta kien diġà magħruf li huwa sit il-kumpanija li nfetħet f'Dubaj. Fil-messaġġi Fenech allegatament propona lill-eks mexxej tal-Awtorità tal-Ippjanar sabiex jaqsmu nofs bin-nofs bejniethom proprjetà li kien qiegħed jittama li jaħtaf mingħand in-negozjant Awċi Joe Portelli. Jorgen Fenech kien stqar ma' Buttigieg li l-istess Portelli kien jafu 500 u propona lil issa chairman tal-MTA sabiex jaħtfu xi ħaġa mingħand l-Awċi u jaqsmuhom bejniethom jagħmlu biċċa negozju. Messaġġi żvelati mill-ġurnal Times of Malta wrew li Buttigieg konferma u wera x-xewqa li rid jagħmel negozju ma' Fenech imma mhux f'dak id-deal partikolari. Madankollu Buttigieg indikalu li ma' żvilupp kellu jaħtaf minn għandu taħal qormi faċċata l-uffiċċju postali. Kuntattjat mit-Times of Malta, Johan Buttigieg ċaħat il qatt tagħmel negozju ma' Jorgen Fenech imma naqas milli jispjega l-konverżazzjonijiet fuq WhatsApp. Messaġġi fejn fost l-oħrajn allegatament Buttigieg jgħid lil Fenech jien miegħek nidħol fejn trid. Kurjuż il-fatt li anke fil-konverżazzjonijiet ta' bejniethom jisemma il-laqam tax-xieħ wara illi Fenech stieden lil Buttigieg id-dar tiegħu sabiex jiddiskutu proġett illi kien ingħata l-barka tax-xieħ. Buttigieg jgħidlu let's do it. Fl-aħħar xhur fix-xhieda tal-qorti ħareġ fid-deher li x-xieħ huwa r-riferiment li Jorgen Fenech kien jagħmel biex jindirizza lill-eks mexxej Laburista u eks Prim Ministru Joseph Muscat. Madankollu Johan Buttigieg falla milli jikkonferma dan meta mistoqsi mit-Times of Malta. Fil-messaġġi jidher li l-eks chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar kellu laqa fid-dar ta' Fenech fejn allegatament tkellmu dwar il-lukanda Halland, Manuel Island u l-Mellieħa. Mistoqsija li ma' raġuni fil-pożizzjoni li kellu kien qiegħed jitkellem dwar proġetti u profitti ma' negozjant, Buttigieg insista illi qatt ma għamel negozju ma' Jorgen Fenech. Intant, f'messaġġ minnhom Fenech saħaq illi ħagost ma' Johan Buttigieg u l-iżviluppatur Adrian Buttigieg. Mistoqsi mit-Times, Adrian Buttigieg sostna illi il-laqgħa kienet rigward investiment fuq Manuel Island. Investiment il qatt ma seħħ minħabba li Jorgen Fenech kien ġie arrestat b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.